should be Bible no Coron they say Ephesians. Yanko Ephesians chapter 5 verse 3 and then bekanchino be yire say. Ephesians chapter 5 verse number 3. Wow, be able to match regu as be ya obi betibi. Na ye preaching na. Enya gro. Ephesians chapter 5 verse number 3. Ami peja no ha mi chi Bible makofa no. O say na adwamamofo eni fidiyofo nyina ana enibre die mumma wo modin empo wo mumu sede ese ahotefo. O say na adwamamofo eni fidiyo nyina ana enibre die mumma wo modin empo wo mumu sede ese ahotefo. Bible kasafa adwamammo efidie eni enibre eho eno na Ephesians chapter 5 verse 3 kan me no bedi ho nkomo ene se ye kan se adwamammo a ye mu bebre yete obi o be hia no we di o mu ye adwamammofo o mu te se o me bebre kini down ene ma keka bom e ma ye frɛ obi adwamammofo ene ne ma ekeka bom e ma ye frɛ obi se wo ye fidio ene ne ma ekeka bom e ma ye frɛ obi se anibre onyankopɔn asɛm ka kyerɛ ye se saa ne ma miensen e ma ye mu din kura wo ye mu se ahotefo se ye ahotefo a ye kristofo a e ma saa ne ma miensen ye mu din kura wo mu se de ese atenenefo ye ka so obi ye dwamammofo a obi a onware ye na wo mpena na woni ne mpena ne tie eye bi ope si ye ka adwamammofo a ye be fa sa nipa no e de na koka ho se wo ye dwamammofo ena ye ka se obi eye dwamamfo a obi so a o hye ananafo ntade wiase mu niema wo hye see through no de nam te se de ada no me ko hye skirt wo ma yi ase a say ye transparent me hu ya video na jump ko high nam se no me hwe numbers of people I hwe me obey onyame instructions because na me te wono ma hu nti me delete video no immediately me hu ye na because ye dey go to YouTube and me boss one am se no we mfata Kristo nti me delete no right away because me so me ye somebody we are me I can come and I have to practice what I preach to nipa nti se me betena se ka kire obi se dwamamonya e wo se me make sure say anoto wa me so me nye dwamamofo sa na wo se ekodo nti se me nim kire e wo se me so me di kan ye den e kire me ho nti se ye ka se obi ye dwamamofo a obi owokun no sa wo mpena o ye dwamamofo so what you say ene wo mo omo hye ananafo ntade wono so ye be kan na fra adwamammo ho because the Bible say the osho ba na ne kon do no one nada nti at the moment oba ebe hye atade a etu sintidua transparent atade a sabi preduasa unhu na hwene ene niema nyina no e kire se oye dwamammofo Bible say pra na obe pra de nyina adwamammofo obe pra wo mu nyina e de wo makogugem ene nti so obi yesa berima hye ade na chichire no pa ma to say yes berima ne pants ye hye a widri na masabi preduasa ne be makura fu ananimu a eye ananafo ntade na wo hye no o tisintudua eye na de bia nipa bi ka se ema na etusintudua emema so ne me ka kire mo se mutisintudua pa be ma bia 100 yi no utusintudua because o baby wo no ma ni bo so a na ne kon ado se de wo sitie nti but enam se man kasa bebrebe no eno nti ya na ye fi se sa e hotline no e ma emfanto ya no mo ade se wo ba wo ye area girl watoto na niare o mo ne kasa sa ye ya na ye de ye ni ne hwa ade de wo ye no me kon ado but I won't say it ena menya action bi e kire se me kon ado so what you say enti mema no mo susu mutu mani sintidua eno nti mesre se sa wo ye bema na wo hye niema
bi ayiyi wo ho edro wo nipadua ne wo ma yesu yi nipa mo gyegina ye ho so what you say e mema ye bibia ye kondo wo mo se e bema ka wo be hwa mema ntwi makeup e mema nhyehyɛ asomade mfa ne ma ngugu wo mu kom but oba tumi hu bema no otumi aka se bema we ne ho ofe pa so what you say yesu ye wani yesu ye de hwa de enu ntinye ye nko an ye tu sintidua obarima bi ho hye ne pants pa na wo hu se de sesei wo mo pimpam sa African way se de sia wodre abranti yafa ene ne tobi ebomu ni se de wo sia yama ne bema fu nanim na wo gina poppet so kuta de so wono no eso wo tonwum so wo preachio oba ema ye to no ma ye mu bebre ye wani so mi wani so mi hade wa adwene be ye o se me hwe me hu but me hwe so what you say me hu but me hwe ye de ye ni kire mu ya buru kire ha no ma me ni abrofo na tie me nim niam a wo mo ye abrofo at the moment abema be dwa ne shirt wo mo fe bibi 6 packs obehu no me se eni ti se mo be ha America for the omo di sodu so a Christopher ene ma se wo be ye commercial bia no pese wo twe ma obehu se wo yi be ma yi ne shirt free ne ho na ne pants nko an hye no wo yi ne shirt me ka me kiro abrofo ma no wo hu a e chen be ma wa bo totally naked they love it so wo be sha ade ba ko mo sade nya wo mo ye magazine wo bo so mo ye magazine no do be ma no e da magazine so no wo dwa ne shirt no da magazine so abrofo ma ne hu a enne mo to magazines ne mo ya ne so kodidwa obedru ho no wo check it out no magazine wo hwe sa na ne kondo no wa to magazine no ene da ne kitchen no obiebiem no wo hwe so what you say enti samo be hwa Hollywood fo mi ba bonten almost the sexiest man alive okay ne ya ma award we na ye sexiest man wo be kom no na se de wo yi na body se na wo yi ne 6 packs ene ne muscles bi ekuta no wo dwa ne shirt no yes wo no na ho fe na ma na to aba ama no yes sexiest man alive okay ne ye di sodusie nti mema no so se monim se motu sintidua na me catch se monni sintidua to for first class because mo kra mo haye too much kire se mo no kra de so mo hu ye ya mutumi approach you right away ye hu mo ye ntumi approach mo enti mo kra mo ha man too much enti se monim a enne me catch mo se Bible se pra no be pra de nyina sintidua to for berema bia wo be ye wo ho sei na oba be hu ne kon be do no watu ni sintidua wono wa dadada what you say one na wo kra dada enti wonyame be twa kugina atem ogya no no be bu aten no wo twa koto ogya tade na enum dadem so what you say first na me wo fie no ye be ma be yi no ho obi amfa ho but abruchirefo ene mre bia ba ma ye hu se oh se be ma kra yi no ho a because I quite remember na me ye adwuma no omo ya no ma fa magazine wo ma break o te magazine o didi nyina no o te magazine mi hu omo obetimi twa e ho no keke no de atale fridge ho mi busa omo say aditi no wa twa de no was can't you see he's very sexy okay obi kura timi kan sa brand to see me see penasem no me ba fu mu nyina ma twetwa e ho no na me de abobo ho why because wo yiyi no ho eno bi ena yi nuamema no bi eyiyi wo mo ho this time wo to nwum no na tade e hye no se de wo ya pimpam tailors na pimpam na wonim tailor kura wo pam sa tade no wo susu wo no nyame wo bika because nipa na ba o se pamade ma no wo su wie kristoni what wo se chicha tade no ama na chichire no enne o mo hye siuta Mr. Tefri mema no mo be ka se mo de mo hu ni asem o mo hye siuta e fre bibi skinny o mo tumi hye siuta no ubonso wo hyemu te se boto ya hihye koko edi egu mama na ye pampe koko kra de omu hodwom koko kra de menka because me papa na me kɔ na kura se ne koko share bia no mu hodwom wo be kɔ no ma choku koko no ma hodwom eno kra de menka allowance da ho koko boto me ka de yes hihye se bayira ne ya hihye na ye pampe sana mema ne se wo mo hihye wo mo hu sisi utum wa hihye no ho pampi wo siutum so what you say what you so dem na watu ni na ba kosi no de nsa ne ha no de si ne sere so no si wo se wo no tie nyame asem o sori sister kua na wa boneta ne
it's okay. But ocean anymore, ne be masu anim. Two things. Okay? Michelle London tie, Sano mo friend. Any abo, any American tie, ni for her. But wait there, Berma bo tie for her. But ocean ne call from so, ne nimu susu, the phone and enye bini. Me can't tell mo some nim some mutu sintibia, and then me can't tell say, Moso, mutu sintibia. Yes, a jeans biaba, your friend of condom jeans. Minti bidda, evangelist aboajina minshra, una kama meti, see. Almost see a friend of condom jeans. Nti condom jeans di ane ye tight pa. Na beri makatechi, no wa shake sa condom jeans very tight. Nation. Utu ni na yentu. Ene binu muso aye oma jeans se. Womu diye skinny no mbeshe. But asuru no ombechu chiamba from aba bedu womu slim fin. No womu di womu boxer shorts na chere ye see ready to go. So what you say? And no one almost had the chin gave we. No, when you're queer ba, and then about beda, a trainer say, me a ready, offer me tour, me a ready. A member no be so, almost so the omoya and this time no. Ube shia near Bema, Utumu said the answer, as I should be. No, a sound is skinny. As I share, I chin the pumpy, none the naya and fiam, neshishem. No, they nam, so about life. Would you know who I want to see? Sabri, so one throw near. One more sang, just a woman to Sintidia. So what I say, and to obey share, ne shirt, no, size no, shall no limiting. Yes, a man shall near my domo. And member no so called shirt, no, and they say, or more sizes, no, who wants to know a shananacha children. No more, my year at the same. At the tattoo we go on no a bo na obu with Johnny shirts no obu or Jim wants to pida na there. Okay, ask them say the no pida na there who wants to abo because me made to you be German. You see my muscle Mr. First and three so was wa bo no be no kunkun make us say one shirt na senko na wo de ade ahye so and wo de abegina no wo de kyerɛw me ka kyerɛ mo say ye cousin to the atofo mususu say the moye number 1 remember moye number 1 na no to already me da wase so framani because me show but me yes ube hu say me show but me because me show deep down tete no na me show na me show ya try be out me sit back utumi sha brand tv one ya ube boy jamai. So what you say? Intina se nipa da so TV asia your friend Jamamofo. Because all these things Emma wo boy Jamai. So what you say? And you buru nyama. And oba besia so ba. No so shatade. Na achichire no. Na yi ne hips ni shepu nyina ntino. Obi ko tumi bo obi naked won ani so. Yes. Who said you sit here? Na yi no wa why na we mu obi timi why na we mu abisi asie pa na chinyina da ho because ne abrofo na tuma ye braziesa so wonu fudo so se de ya nim ba bia ode bebo a en show wo watade na chi nti obi timi wire all the way down enno wo se enno chi obi send me audio ni video bi I was speechless, very speechless. Na me pese ebusuafo me mamoti ase ese emre boni mu na yewoyi se wan hwe ya enima ekoso wabonte be yiwe firadum nim. Yes, onyame onkanto mfra ne ma no se ya nhwe ya because onyama obone for dey ba bonte this time no it's unbelievable. Now they call it party or better party no ababa be ye or introduce obone for dey bi o dey ba bonte no the ababa say Christopher lady I say wa ma 6 or something, say 5 or whatever. I don't care how many kids she have. Na so in the birthday. No sika. 80 birthday. No inviting call for Abba. Na lady did see through. And a shame.
honuma eye sika no moji o tumi bi ani akire enwum ne bebre wo honuma nansen minimunyum pa enwum ne bebre wo honuma nansen memobɔ na me chekia na metumu say they just want their money omumonyum no emma Christ because say Abraham said you see bonum tufu no menya sure say salad no betumi di mark Abraham enwum abigina honum abo sanyum no sa party na se wotade na che no kanyum no bi twa no mase wo kuntumi and why you no so wo gini din ampa so wo gini din see through no underwear sana meka no sana meka chiro so won underwear yes that's sana me use meka chiro so won underwear won pants me meka chiro so won underwear no oba waware wose oba emu wadie mpa ho fi barima emu wadie mpa ho fi awari mpa no firi yekom ekusi ya bentu ya wari mpa enti at the moment ya ube yisu sa no na chese wo bure dwaman enam se ni kunsu di na chi ena ye ne fe last make a salad bi tro say e mema ne bi do mo yirenom adane diamond no mo show omo off nti as long as you come out to na be from sexy no he's okay with it Jehovah Shebia he's fine adana minimi kun se ye kopu nkola ne so mo kopu na me ya na me kopu na me ubehu mi pu so a baby am shen because me nya madwe se me ba be ho gato I don't have time for that ena me kotena ase ni siwodin ma shamatade me pia me cruise ai mame na pu aye kona watade baby esi ne nam se na da me fa pu fo pu ho me fo mo me dress ma pu me ye Christoni enti se me kopu se me ye de yo matade esi fo mo me I don't care womo yi womo de jaso no so womo nke ya me so matade esi fo mo I don't care and until don't say it pu na me so me coin me man kotra baby womo tin baby ameti no ye die flowers esi me no womo nim na me meti won mo me dwen me ho me nya manje se me be hwe womo me kuno ye no mo eh na pu so ye ko na watade na tintin se pu so na pu ntimi nya dan me nya manje se me be because e bia me tipu ho na popopon na bom na me di medeja na me siwo na mayedin koso ode ne me kopu mayedin na me siwo na wo sha oba besia se wo di wo birthday a wo ma ye mayi hwe ye sua ye transparent ni na nkofu bi so a me wo hu ade ba ko mi chiri wo wiase anoto wa me uni misan a me ye plain sa na me tie ade bi kun no me kan chiro me nya obi a me sugar kotu nipa onupa bi o sugar kotu nipa bi a wonye oyi nipa bone ni ompe wiye onipa bi obi hu ade sa ade we di me nia we be ko sayim wo hu sa wo shi wo num dot ya chiro hu se be kun lungs no bi hia no so won kan chiro dot na wo num na ye no ompe wiye no baba betra ka se bra kwasi wo dot se di wo twi no kwaya na ye me fedodo se di wo twia mi no wo ja ne ku ha no ya na ye me fedodo no wo ye wo tonfo number 1 ena ge ye hyase no wo ba na mi ji mi din ena manfo bosi ni bia twe cameras obekom kofo mu gire ho no emu 90% ena kwa sorry Sundays okay emu 90% ubegina ka chen so wo be hia wo semane no to ade na wubu aten fa na wo hwe ne bra so a wo boso a emfata Kristo ene enam ene obi aye de ope discipline ayira enti se oba wadru sei a meka se bia wa wo ba ma na dru 18 20 se wo ba ba firi wo fi ho apia bonten na tade hye no
ubetumi aka ho asem me busaw. You can't. Na me pesa wo ti ase se. Enya wo nko na wo ho fo sister Kuya. Ye ka ho fafo bi kwa ka wo de ka ho nka ho. Enti me nya wadwen se wa watade na wa hye no. Si ye ka se ma bi mpia bonten. Ti se de ne ayi sister Agatha hwe me Chicago yire ne yire. Uchia na to obani. Nti si ye ka se manyi wo mo ho. Nka Agatha betuma be yi no ho akere enough ko bi amabiam. Okay? Se ye ka se Christophobia onyankopon asemti yesi yem fe ni wu ade ani adwenumutie. Wo say Bible say a man fe ni wu ade ani adwenumutie enhye ntade se. Enu ntie Christopher akata ye ho asie. Enti se ka Yesu ye ba bonten. Ene mo ba be pim challenge ya. Nka be unso wonka ho. So what you say? Ene wonam na manfo twa na video nani agye. Ene nam Facebook. Ene mo amumu bi hypocrites. Hypocrites. Na mo si you look good. You look so beautiful. You look so beautiful. Who's the we hypocrite? Mo ye mockers. Mo moko awrade. Sa na mo tie. Mo moko awrade ade wo chiri no. Eno na mo boni se. Eno na mo lift no. Ade wo nyame chiri no mo lift no. Metia no mo make ansam papa yi. Obi ampe o. Ba mo bi metra no kan dwamansam na de fa ha. Na de yese ya. Na de yese ya. Eno na mo tie. Na mo share. Mo timi share bi breme. Because you don't care what I do. Me catch them say me nye kosia man kwa Kristo so mo. Me na me ti wiase na me ye me niema. Enu nya me de nsa ka me. Enti sabra me no to yi no. Me nsom kosia man kwa Kristo so se de mo ye no no. Enya no bi na me ye. Enti sa mo practice Christianity. Na mo ko wiase na mo be practice the same thing there. Na ye kosia man kwa Kristo so na mo so no. Because mo say na kwa sorry. Na mo say na sankofo we ba. Mo pampa wo mo. Mo yodium. Yesi di oto bobo kotre. Ne ho nya hin enchan di ugina nchan ye wani gine. Mo kotra party na se. A mo fa de na mo bodem mo so mo nyi age no. Mo kuro ya mo wi no sakotra mo fie na mo di ne ho konkonsa. Unse mo ye hypocrite. Samwa na obi wu a wo je obi kunu pa wo wu ye. Sister ye no wo ye o. Sister yi na ya wo ye. Se mo so mo te wo se sa area gateway. Na tutu ni bi anten owu ye no ye se meka ne ho asem no monam se mu bi eya turfo nti no mudu obi antumi anka se sister we na mokogya mu di ne ho adanse wo case onyame no wo case because wo ye turfo wo yuso katama didi atro nsem anim no na moka de anya no eno na mo gye ne ye eno na mo pija no eno na mo lift no so what you say de obeka no kura no ne de na tutankuru wam me timekurasi o me hu me Ghana fom no wabebo me abra me timekurasi hu me Ghana fom no wabebo me na me kwa wo hia me kwa ntimi try yes nti de wo ye no I will tell you the truth me kama chiraw enkoye na mu di ekire na me gi me di mo nsam fere na mu do onyankopon nwom se mu gi mu din ade be chi wo be hu oba foforo no wo wo se me kwa aseda no wo hwesi tru anjo mo ba wo se sa gawe na tade no de be tra bonten se wo gi ne din no obi be wo akwa aseda a hwesi tru e de kokotena so dem se sofu nchira ne ba sooner or later all these things will happen eni ye shaboni nsam de wo se ena fidiyo efindiyo ye kasa obi eye findiyo a boni esi kwan etrasem no wose boni esi kwan Ephesians chapter 5 verse 3 na make no wose boni esi kwan boni be si kwan e ma onko heaven na me bobosu wose any findiyo ye kasa obi ye findiyo a sabi previous obi ode na no for ba eye findiyo okay obi a one ne yire tie na wode na no yo de ka hallelujah praise the Lord glory be to God ode shira no no what is sabi previous and no way e for ba ye ka fidia ba kono no e fidio e bi ne se obabu ne nsa na bema ene ne da eno so ba kono no obabu ne nsa e wo so tena ne nsa bu nkopim se ne ho be fi na ne nsa bu nim no na bema ene ne da ye ka fidio a e bi no no e fidio ne se
oba besia ene ne yonko ba eye lesbian no mo de wo say wiwa wo mo ye ka fidi ya ebi no okay e fidi obi ne say oba besia so woni de wo mpem mema wo nware da but obekọ koto kwadu kakumba no de afa no ye ka fidi ya ebi no okay ene ye fidi yo boni esi kwan ebi na mebo so kire wo yo e fidi yo ebi no e fidi yo ebi no and until we have to be careful. We have to be vigilant. See ye Christopher. Yenye careful. Yenye very careful. And yes, sir. What you may also ye Christo ni. Nanso na Jesus until case. Na ya normalize bibia. Everything is normal in our society. Ye kan jamaya oba besie timi ne bema tena edan bako ewu poli miensa no onye ne ho ade e jamamofo no ebi no oba pie ne maame tumi ba fie ho wose ase na oyire wo hen wa bra maame na nim se brother o mechi sika bi anya ne ba ne ho ade nso wose wo yire first me kai mi so ubo se fie dru nyumra ye no nuane ye fre ne nkunuane o de si basket mu obekọ koda be ma yechi obekọ no oba obekọ no wo obitimi wo 6 ne yenye ne ho ade nso no oti we sira sori dem Methodist asori dem Pentecost asori dem no to yes na ne maame ne papa sa Fred be ma no wo mase wa bra wontumi mametua ba ne tira de enye ne ho ade yimu bebre edwama mumu ene yawo ye na edwama maso osofa ye wo sa osofa enya gro ene ye denam ye maame no bebre ko toto awade so koko ni ejapade nti papa no wa ejapade na ne maame awo na ti koko ware papa no wa bra wo mani tua se papa no wo yire ni awo na ti no ko ware no no ko wo ma okoto aware so wo ya ware saifo ye kan ware saifo a wo ya ware sei ni so what you say ene nam ne edi sadwuma we nyina oba besia be wo ne betiko e de na ko wo ne tua se papa yi wo yire papa yi sikanti ne ye maame no ba ha kwa bra wo de wo jimi no na se am no ni nkomo wo jimi dodo hwemanim nam no nkasa eja ko kire ti de mekam eja ko kire no wo do teacher no papa no wo ne makasa papa no be show okay papa no be show he say the day o sisi no kumase yesi kumase kro wo fie mienu na wa sha no wo koko efi ho ye John me kasancho ya kire na odi na kire no de no wo jimi papa no o so pew nti meme na nakasa wo papa no ne nsensem bi no ya na mentena se wo papa no onya ko brukios no ba ono asem bi no a o kan otie wo me no na edi nkomo no minim nyansa na minim se wo nyansa e na wo krum akora no ho fe ye kan ho fefo a se isi ye beauty contest ya wo ho fe papa no bai o so pew me pese bre ho ase na wo di papa na chi obi sifia ma wate obi sifia ma wo di wo hia no ne komo ene ne nsre adan oba wo ni score de mama she scored de mama me pese me nkura kokumase na mkototo ne mama wo because wo ho fe me de mentra wo e ma boys we me fefa wo ene ntia se mama ka wa so wate wo de jimi no wo de wo kono ko mane ko de da wa no e ko keka kire wo nam fofo afifiri ne bana no ma isi e kwa so ya na edi sai ya na so fofo ne kasa nyu ofroko ye na nanam titini ye ifiri sum nyame wo mo de no munim na nanam ye ifiri sum nyame ye ne ye kwa ne tena se che ne na mo so na mo wutenta frafafo wasam firo ye kan Christopher wo mo de Christo sum be no mo sum tie de me kan no wagimi dodo mami beti ne be ya tena se wo de wagimi o e na wo me se me ye victim o ye se bo mo chichi so free nsia se be ka kiro se de ntem wo ye nyina chini wo sto wo twam o papa panimu wo gina na bante na ban so o timi to ne safo ato fom wana kwai ya wini etesai me safo na fra to fom won fam rami wo de koduru suru ho na ekwa etesai se de o ho ye fo o papa ho ye o papa ofie
ya bra ya bra maska oho efe pa he boys no mo frɛ wa ya memfi wo mo ate mimi wo ska on me maska de ya bra me dem be boam na me mo bo me ntoma sa na no mo kan ma te bi wo masum ano to bra wo ho fe bra boys no mo frɛ wa memfi wo mo ma ya bra be boam na me mo bo me ntoma wate sa na mo kan o se be boam na mo bo ne ntoma ya papa no mo they do all these things one nam ho betum fie wa kodiaba ya ne se wo papa ya na damfo wo pie ya no obo na ni kyerɛw me I know their tricks so obeyi ye sa utra nye ya no nya wo maame wo kona ye maame no musu bi ye dufu pe wo muni brisika wo nya wo maame wo kona no ye antekua obeyi de o se o papa o se o gie no yi sika ma no wo de sa wo so maame acho me se wo maame wan hi wo be papa wo so wo demo wan hwi wo be sisi wani so back and front papa ninti na boy bia nso nim no sifi on mo makura baso adwun so mu no chensi no ohun bebi obegina ene ya sugar kotu ye sa ene ye de anyini enti ne sa wonu kunu oba ne kunu tewa na be ma no bibi ni ne bia bibi won nsam na ne nsam sika sa na oba ne jiga so obeja awariam ma me ne se obeja ye jan no no yese ne so ba no hwia bibi na aye bibie na wono yesika no so ba no wono no ba ba ye odi ope akua wo se odi ne nsem huna sisa bag ne betena se na me nya madwe se me de me memma obi o ni tiri no ke kansa kire ene ya krokro ye sa wo sa di we wo ene ya ne bia ba bu Kristo sum ye we call ourselves Christians ene ye this subai no ababa bu Kristo sum wo ye meku penny so no ta wade so wo ye meku penny no sugar ko to ne ba so nko ware sugar daddy because of the papa no kuma sefie papa no sika nti ye ne ye papa no ma danger so ne ye all in the name of ye ho fe ani ye yesa ma ye nua ma ne bi akowura wade bi no mu a ne ni kwaso mu ko wura. So what you say? And obi so koye no o cheke de ne maame de ye no forso ne de ko wura wade bim a papa no kure wagya no ama busuafo ne na kye ma na te ya gye ne nsam ne ma nyina wo se me kra me na ware ba ma bi be ye lesbian ene ye nam si e ka ani bra o se ani brebre emye mu bi so kra wo yinu nti ye maame no mo ni bra de sa no wo ye ti koko hihya wade bi mu because of money. And ye they call themselves Christians. And ni bribri de binu. Enkoye da. Enkoye. Ya yesa nti oba wotifi o ma menya kokase wom. Na so wonte ase pa. Wono betena do nwoma so. Me ka me kiro. Wono betena do nwoma so. Ene tulu bi koye mfa papafo ni mamo. Papa nanti bibia ye bunu se wono de ko ni ato ni din maame bitumi to ni kunu din ofiti ko ti ana ne man kresere no ya to ni din papa ye mfa ne nya bogane ye de na ye soan because woni kumasifie na maame na ginem ene ye wo ye tiko maame fo bebre mu ma sabre ebinum bo mu beye ni ye buru mu nyina ne se beginning no koya mu de nkola ne fa so no omu koya anyi no sese mo bedane abaifo sa na omu fra mo ene omu nya difo atrofo bi na omu so ta omu chi na maame abaifo nya baifo se wutu baifo omu kan ne se ekoya wo ne tiko bebi ade ne ko hye ya anyi ya ma no eno ne nti na mo wo fra wo baye enye se baifo ne se wo wi nipa na ene omu nya difo atrofo ni bi na omu ta omu chi na maame abaifo na maame abaifo woni na hawo enso hawo nyina ne se wo ma wo koto aware so maame bi oni ni kuna trase aware emfie bebre enam papa ne japade nti wo ti koku hyase no ene nti ena ma na basa so what you say ene yemu bi nam ene ye de epe oberima no oni ne yonko berima da oba besia no oni ne yonko ba odi ne se wiwura na se di kusie ne wo ho no wo kochi no se koto bi ne hye ho no odi ne nse konya na makochi no se wo koje na wo medwene ho a mente ase so what you say ne bi no de wo
se boni esi kwan eno na me bubo so one by one me yi me bubu na sre e de kire wo no boni esi kwan ene ni ma ye no wo dwene ho a wo nte ase na nka oba besia ye no ane se na amene e ba ne se e de ensem na esia enti oba ya tete wo fie even tete no kura na ye nka se ye mfa Kristo we ye Kristo ni we tete no kura no ye ka akadesia oba wakata no ho si so obi be srewa ba ne ba obe check ebusuanim ebusua no omo te sei omo pebre enne obi wo pebre osori oso peba ware wo pebre wo na wo hunu just wa ware ne natena wo su se wo pebre be man so de wo pebre de ne te se ebusua ne ye twabutu ye twamo butu because ye si tutu akire be ma bo nti at the moment a wo be ware be ma kwadwofo no na te se enye enkoyi o na enkoyi be ma bi wo omo make sure se be ma ne padwuma. So what you say? And there be o beba bema peso onu kofa oba no oba no mumbehwe no. So what you say? Ye be boy ho but the mema ni bi ho no ma oba betre se so onu de oba mum na nhwe no. No ntena se. And the man ni bi so wo mo boy dwamai na to the extent say wo be hia oba 50 years na the boyfriend was 20 years. Yes. Chiwadi ebo mai oba besio at the age of 50 ni sekanti na ni boyma wodi na chi at the age of 20 ni yefunu ba no na you see fresh bibi sugar daddy sisi omo so nya sugar mummies oba besia ni ye tokas ma omo dem ye tokas ye niema na stroke chu na uto dem ho na be hu sese wo no woni ho ta e ye osika binti no bai so what you say a branch obetumi awo no obabesia na okowari at the age of 50 40 45 na the boyfriend was 20 years because so papa fo no say wo mo de fa nkola no a o mutum ko toilets sabi previous me matete nsem we bi nyada wo Mr. Mishano, and mammy who said papa food you on myself, or more dear, say, one tiri papa, ebino. Because as some of the cats are walk like it one. What's not in Argent one, won't you say? So what you say? And then Colani be a woman from Pennyphone in say, Pennyphone, I lower almost so far to the ground to say, will be an unnecessary Colan Pass who move a Colan one day just will move you more. At the moment that we have baby who are just so move you in Koye and near the Sahara near the tour, we normalize everything. We were quite sorry, no, you're dicking. We shower a queer to say, we used to come on one by one, no, they pill. We go so. We never bound Hosono was a Brabaya Mandia Mamma, Oba no sitting in the same dear Sakato pill. O berima papa ni ti ho fudwen no oboni naked na akola ketwa no ogure ne ho akola ketwa nti wotu ne yire susa akola ketwa totofie nti wotu ne yire susa wodwene ho a wonte ase ya to ye ni monyam ene ye mpani ni edi aman kola ketwa enti akola ni hia papa ne yire omu no because ni kuna beton ne ni monyam di aman kola no eni nti omu no ene ye denam ene obi aye de ope ene ye maame no mu bi aye referees maame bi wo ane ne de me so di agobe bu so ka se papa ko ni mo ese wo pew opeso wo hwe na papa de titi kama ni di na wo fto tena se etu fu se di papa na chi na wo di agobe me so be papa wo so wo be bu obeka choso yi ne fo yi wafiri ne mam obeta wo pa anya sam ketwa me kam chiro ye kam chirem wo ba guess yo motete ye wo nim te sa tekureta akopem wo mokra kas be hwehwe wo mo na hwese bi wo sitie a wo sori obebu sam ska me ma skanta dia ni me ma skanta dia ni nya dai. We are selling our children ye ton ye sell ye ma
eni ntubo se wunia na oti wo maame asem no afi na maame no do atankruwam na wunia na oti wo maame asem okoba ebema ne bidi no no ono na ya na wo de yemfa anya hwe wo sensu kura no yetimi be ka wo nsu tugu adwaye yetimi be ka tugu wona otua base ofie no obesensu di dware da ma yale yemu bi se di mu go through especially Kumasi fiem ye maame no bi de be dudu na ka yeti kokoshe bebia na ni kwase ekoshe ene mani be breja ya wade ama omo ma boasesa because of omo maame no kutu power wo de share wo mo yesi bema yitire ene mema ni bia yi ema ni bia yitire wo fie so be kama papa nate on kama ante o kama wate ayede one ne ba ne di kokuo mo asem enti Kumasi ni ba maame fo ni bi no if you really want to marry her daughter e was so no maame ni relationship yesi anye sa wo boa yes secret me yama if you really want her beginning with the mother shall see any maame no anye sa maame no obem ye tu cha wi agina obechi ne bana kugina baby a and if you really want that lady papa na di bad man ware but me catch up poisonous people number 1 eye maame fo wo di opa ma papa ne nka so opene so na maame ne so wompene it's not going to work because baby odi ne ba ne be show betu ne fo no wo be ye mobo se so what you say and na ware inu so se maame ne ye na dwe so wompe wasem a brother wo mobo yes se maame ne tinkete se wo wompe wasem a de wo ye nyina wo bregu enye sa oyire be do na maame ne yi na fi ne mam yes na maame ye two things ada say wo be do ama ne maame aka no anase wo be do ne maame ama na wade na gu two things sa na ekon ye kire ye ma no niema ena ye nyanso ye yebie enti na ne ye futufu akakakra bi e futufu pampanifo mo chi ni partner situ ne fo no a few of them naka dudu na ye oh jai na de na de wonko na wo yira wo mpra jana sem ene nkolan omo tin se janse omo boda me no papa fo omo tin wo fu gine nkomo omo di no nkolan ketwa nti nkolan ketwa ni ye hu mu secret nti at the moment that ye be hu some obochinku we know what you guys do enye mu nyina but metima say 80% papa fo ni bi. That's the kind of behavior we behave. We behave that behavior no wabontia de ku rasore dem. Ni ye senkola. Umusika binti. Ni ye senkola. Obi kro timi bo pa me ko boy bi o so pe won. Ye be ba be bono. Yes. Because one no dey no. Ye be ba be bono so di agra. No do ho agra. Agdo be di no. Ene ye de ye ma. Nti okomwa no ko hu se ade no why mistake amwana afi no hyase ebone ma me bayi so what you say no hyase ebone ma me bayi na nema nkoyi nti emu bebre ebinum atene ababedane lesbians ebinum atene abedane gay so what you say nkoyi ene ye fidio nani chia say papa no wompene ba ku se da ompene ba papa no betra se di nisika ama koleya gene no nti o hia wo yire a obi afre ne Mrs na omu ma me ni say one enti me wo mo ya no mo ya guess no ma ba no mu ade de nti ga no mu ade ne se ukunu na wo da ne chi wo hu na danger so nti wo mu nti o hia guess no nkola nketo no wo mu ade a de wo hu no wo hu atwam enti no mu wo nye bibia ntia enye bibia ntia enti we have to be careful was se boni esi kwan eni bre edwaman mo eni fidie eni kwan se ye bobidi wo ye mu sa hotefo enso ne ensima mabobo so yi eno ne hu ahotefo mu ahotifum eni ma ye hu ye mu no enti so obi ba no be ka kire se ade a wo ye ni jai anye sa heavy ho nko bia wo se de na wo bu maten
asam na aka no wose bone ese ebesi ukwan. So what you say? Enkoye. First no, nanka 224 and a share mini skirt. A 224 and a shirt transparent. Because we was selling there until also making sure say adie na all selling no ube attractive. Na wo tumi aben no wato. It is say we be a share apple. Apple ni ye kama. Or the bejina ka no apple ni o ni boso pa na e kon ado. And until woman no they were selling things. Until woman no dressing no and no identify woman you who say we you tutu ni. So what you say? Until was a Christo ni so pia. I was a bibi a symbol one. Na you will say, oh, we ye Christo ni. There is no way. So we share woman sister. Now they ain't say, young friend. Ne dressing dress wo young friend wo. To me friend. Akukudu be na de ko free woman sister. Na ta de shanu ni ti wo wakata ho. Akukudu be. And I will be near their free room, my sister, because we will pay an appearance to trust a young friend. Yes, young friend. And then Cremofu crana, almost one young Cremofu, one crown, a doom jim, so one sacran, one crown, or Pia who to Musa Cremoniba nebe. Into Christopher, yes, so you're faddy and idiot. Na Bible na catch one face you. Was the man fe ni what dear near Jumutia ancient idea say one friend see. But the ancient idea said was shut at the end than who in a gusso was a good now says of Shannon come and tis a wokon's house of them to me and rebuke you to change the way you dress. No say Gina so as a bomb by a goose so and she anointing why you go no from them and she be go a pumpum. Emma follow me boy and any manema fako Emma stick as a fako from basso na berma no da what to da na me hu de ko nenko you na you be you need to go to asylum na you check your brain because the Bible no baby any hoduma onyankopon atro bibi say ade we ye kan near the sticker now the bow basso na berma no wo mu wi a no masa ko gina TV so wo mu so mu dia dance so for ade na me beje ye no me de time meter ho kra nridi me light bay this year buy na go from pa me de fam me ba so no me kunu ni me da ye na ni je pa. Look at this. You see na kwabrane ti wo oba besia no wo hwe na na ni age ye so ye na constant lie ye ko counseling. And so ye no nkyerese wo se unyankopon wo hira ye. And this is any pan bomb payama. Now kona bibi ye ka hu se nyanya me na ode ne ye adwuma. Wo de abosom na ye na adwuma. Wo kutu ne duru na ode ye na adwuma because ye nyankopon kan a wo dress ya wo di gina wo no kra disqualify wo se wo ba nyame anim. Ontimi mpo hwe wo. Onyame yesom no ye say na ta de ye you aya sorry fie ma. Nti that means onyame nhye mini skirt. Right? Onyame nhye see through to say the lady ni ko see through so wo gi din no. Nana mi busa say where is her husband? Eye ne fe. Wonim Bible say menema e mema. Ye say mema. Wo mo boni doso no onyame say ikuro. Wonim say most of the time mema boni na mo onyame say ikuro. Because most of you Mona move enforce us to do certain things. Me kaina me wo wiase no. Me too much jealous e bomitum. My husband loves it. Yes. He loves it. And they call me sexy. Nti sena me bring my mayo. Because we be who me problems and the kwando me. Sena me boy jamai. But one nim office and the yeri beautiful. But saying it and only beauty. You will be bring you kunum, you quite sorry because of our husbands indeed. You're dressing be any consider dressing. So what you say? Nti brother now no so waware na na yiri di birthday no wo hye Saturday na ti birthday na say e menti o mo ba ho nyina na yiri nada nti se ye ka tutufo a we consider her. Why? Because of her dressing. Yes. Obiane ne nkodai
But because of her dressing, I don't know. There's difference between atemuni atenye. Okay? There's difference between atemu and atenye. Was it too for? Kanimu yaten. What you say? And to the American, I will no say. Adia me ye. Nani put dinner nechi. No say, ubi show nani cordoa. Or no what that no. Until that means who beme be or bahona who neni or more who wait. And then the sense of dear senior. Well, when is who are dear no. What shall no quadi or no wada. And Tiadano, nipper no what that kun and yan nubini. And yan nubini. And I am the yes and your wing. And in a group of people, Ejine Chire, you look beautiful. Sister Queer, you look so sexy. In fact, me who let the big crowd, no, I stand back to also your video to say something to cover that lady. Or no suba no, why not na yina be seen her. And in the no side and side nina be see her no, you see everything. Aye. Omo so kra. Omo kra omo ye chobis. Omo kra wiaboy. Omo yiyi omo no no de slim things. Into you no on kurasesem work in kurasesem. Eno no. Se kan be kan kurasesem a eno no. Also betan o kan kurasesem. O kan kurasesem. Eno ya de nipadua na ye billboard na ye buru nyaman wa bonten. And so what could she no be catch us in near to nim nyansa chel. You see? What could she sa baba we are? Or be catch us so we krasini. Onim nyansa chel why? Because we to me born who de ja eba bonten. Were you bold? Were confidence? Until were you beautiful? No onim nyansa so. Sano be catch us. Nti wono na wo ka bi ma no wono so betan o sele ono so ton enti wo kohia obi se wo titutu la ya menya wadwe so no nko na yetutu ni o etutu fu egu asore dem no enianu a obi tumi sitre ni se a wo yetutu ni wa bra won ka satade e hye wo no wo yetutu ni number 1 ye ka besi bra wo de wo ye number 1 na bo besi sane ye nti ne emema ifa o mafa mafu nyina ne se ade anka wo se wo kata susie no bi di sika beto no ye de agu abonten nti wo be cheche wo ho a ono nya fe no bi tue sika ba be ware wo because wo di sie no e ya daja wa abonten e bi create no video naked no wo de asene no so wo hwe nti wo ade no e donkomi ne ye bo no nti ade ye bo ne donkomi so fofo le sei e na wo kotue sika na wo koto afu nti ye mu bebre de mema ne tete dem o munye ye ho ade ni nyina ne se ade na ye fu wa bonten to the sense so tue sika kra be ye ho ade kra ne tese wono ko onim de odi sika ye so what you say what you so dem bompa is upekunu ba wo hwe na appearance ene ne se di wosia ye ne ho a wo de ba Jezebel kura mfa ne ho nso wakotena wo se awrade na mepekuno wa wonim afi we menya 25 awrade hu me mobo na sofo difo trufo ni bi so afre no mame afi we be ware me hu se be ma bi fra buchi be ware me hu se we me hu se we sane ye kono enti se de ne dressing o bible ho no tum se we go ye good but ne dressing to me disqualified. So what you say? Because you say, the are saying, yes, you yebi. Bible say, ni padudu echi, anko ye bone. She na when ni padudu echi, anko ye bone. But ne, ye di ni padudu echi ko ye niema. And no babe si abebo mesh ni guneto. Mesh tin ni guneto so say shen. No wa shadia manache chire. And it is what done for no one will be wukuna ill. A fin Miss Samoa, and Mawarifo. Pick and choose your friend. Or buy one dressy in men fan down for that man, nan campus about fear. May you be that because one she you about fear Maukuna boy Jamai. A Jamai and say, Ebia one yakudum fan and Kodam Paso.
but obe fa no ho akọ no wa hwe ukunu wo ge no obe kokko dem atwetwe ne bema obe giga basa enti se wo adamfo na wo mfa ni wu ade eni adwene mutie endresi ya eni ni ntwam se wo ye oba warefo a eni ni ntwam oyiyi ne ho eba ukunu nim rofro eni ni ntwam oyiyi ne ho eba wo yire nim rofro obey wachichire na yi ne bema fu nanim oba wo yire nim rofro sake no mfiri onko anyesa obema wo yire boy dwaman obi se wote abonten oburu nwaman me de me dwamamofo sofo bompae ma me na me nya dwamamo wo se mabompae ma ene next week me ba befo akwa sori wo se yo wode ne beduru asori ho no mo no oba besia na onu no gina puppet ekuta microphone to nwum no na taade esi ni ha ne jinsa chichiri ne tuma ne ba fum na hwini egu abonten wo san ko hwe ya na sa medwamamo sa betena no nti from pine to fire nti wo bo anana na mpanimfo so mu gu asafu no no yenya obi anso se obe gada sankofu we ka kiro mo se sa dressing bi se memfa bi maha ade ba ko penam de pesofo akosi wasem and I love him so much. There is no way obe ka kiro wo e wo congregation nanim se wonye na dweso wo je nkosiafo obe ka kiro sa no last o kan wo se menya ma dwe se me je nkosiafo me is serious about my work sa no ka kiro mo and I was clapping nsimo. This is the kind of man of God we are looking for. Who are you? So best to pull na story them. Half naked. Who they cry? E cry na no ni best to pull immediately. Who they cry? Who they cry? Debut, a sorry man won't allow you to enter. A sorry man before Kurana so focus you will be no. Now ya wo ti kwam wo pia bonten dada. Yes. Nti sa papa we wutene na se a wudin samfo be wo wasi abonten eto wutene na se na heaven no wanko bia na chese wo ankasa minim nipa wo ye sanity he won't allow you what did he wo be ka kire wo so papa no me penani because wonim se nani nya dia komo twa fa no so Ghana komo twa fa no so da Ghana so wo be ye adwuma no woni nya di me se komo twa fa no so se wum no ono so wonchele o because nani abrebia nani abre butu nani bra in heaven no who step away now like I said it's a men can na gina road ni so no make 100 miles per hour who gina menima me de bebo yes because me nya ma Jesus anyema we me de me hu be wewrem na wo so a wo de hu wewrem no me ma kwan e ma me nchen me ba me tufo me ka bibia kiro wo be fa wo de be ya adwuma wo nya adwuma you don't come closer yes the bia ye ti asem no e man fe ni wu ade nhentade se the bia ye ka kire we call ourselves Christian wo ko kan e na wo judge me nti asem no dada don't think what so I see huh ye because wo nye Kristoni so so say adanti no mo se nye Kristoni ye ka se have ni Yesu ba wo nko bi so say ada na wo bu nti ye nya odai enere de ekoso mema bi mu wo mo yire no ni nyina ne se ya daja so ye don komi this time WhatsApp ye de be send ne ya bro won fan ho so wo ye sofo obe send obi adaja de abro they don't care they normalize everything so what you say and ye nam ne ye boy ho adaja nti se na ye din se be me bia why addicted e wo pornography ene ma adaja so hwe no oni adaje odi ware oba no be da keke no wako yes oba pe nti mani bibire wo muti wono ma wo munya ware nyina ne se emema na ye wo madwe se ade na ye free wa bonten nti nya usuba bi na nya o a wo ti wo dada wo bompa ye se ko bi meware no enkofo bi ma ade na ye fu outside nti no ye ton free nti wo ba de nko na wo di sie no wo hu bi wa bonten nti nya fe no wo be krokro wo nti na ware mo krokro asa
be man kokro ne yiri biom on ko abontin hu bibi akua me ba na me hu asomade me to bre wo akua me ba na me hu e de se mpa wo na efe chelewote se ye chelewote kronto o ma fie me so ne yiri mu enhogo no enkisi no but obegina abontin danchem ene oba bi etwiso akisi na so ne mu ne to enso awarefo nkasa no obeba hogo ne yiri aso ne mu ne yiri ahye ne kukum aso so oba ni mama na hu ane ho aba ne ho so no onye da. But we be call bonting. I'm a bonny for a catch and say, Opesa girlfriend no door. I was so ni mu. Now 15 no. I will nip him. Now this 7 previous and one no. A bonny bem. Son, you teach you. That's what they do. Into a baby to one ma. Nikun won't in the case. Won't in the case. See a soya yirimu. A hogono. Kurano. Or so when you be. But we be call bonting. Aquacofa a bobon say a colaketwa. No ko jene no ho akere no obekọ bontin akofa young boy no ko jene no ho akere no te se Madonna America for se Madonna Ghana is Madonna or whatever mami age nso okofa akola no ko jene no ho akere no into oba stage I am here dressing because we fan kola nti de bi opeso dress it sa kola nti mami bi o dress it sa kola no e kire se wo pen kola nketoa nti no dress it sa kola she behave like a kid. Yes nti na se say no ye futufu akakakra bi mami fo mpenifo mutufu no they were few womo de womo ho ma ko shibra no doso e che womo womo tena sese onyame yisu womo na wisdom odiama womo no womo mfa ene ye nkasa no womo ye kakra bi nti ne wawadi problem be mkura mami bi be ka che se wusura wari gya ya wonya wari pa akua ho ofe ne ne yisu awari ya wo me da dwene ho wo ye hwan so what you say nti ye nya futu papa mfiri ba bia ene ye tu abom ne senka futu papa wo ho a nka ye de no ba besia etimi shenta de fin etimi tu ne knife wa free ni fie ekudu asori dem etimi tena wo masofu preach wie edi bi ko sa wa bra maame fo ho dickens ni dicknesses wo ho a wo mu no ahu anka ya woku outside kako outside do ko pie wo de den ena de sakade ni bi wura ho. And so now look at what we are doing. So for my memory wa ha ne ka be hye ne ya wine echi wo hye ne ti no pia kakra bi gu animu wato na no say go ni eyelashes free ha koka ha na ni echi ya pentia draw ne da nanim enya sam ketwa na tade hye ne nanim no ya ye ne net eno kuta handkerchief ti sofu achi na sofu ntumi nka nti sofu maami ayi sei sofu ntumi nka nti dabai na sofu bebie aka kye o se emamfe ni wu ade ni adwene mutie nhyentade se wa bra ka ne yire bebo no wodem nka sofu maami bebo no yes nti eno na yesua okay eno na yesua ene ye obu hon ma woko sofu bi fia no address come just for the pastor to see her say or dress come but a moment to be pia bonten wo hwe ne dress wo pese wo hypocrisy e wo Christianity mo a ewia na bo fo ni fa abrochire okay wo pese wo hypocrites kwasi ama kwa Kristo son omo de omo no fafa e fa Yesu hu no mo keno no wo pese wo hu bia abrochire ha se ye wo sama ewia na bo min kire wo chiri fo ni fa Facebook na he man dress nso obia na no so ye Kristo ni Kristo no wonti ase wo ho Kristo e ye o mayo e ye nation ati se you be konkremum na oba besi ntumi mfa miniskirt enkugina masalachi you cannot udidien u fere usuro. So what you say? But I saw them na nasa ube wa obi ntumi mpamu nti no. Obi ama na tade bia so no de akugina so so nyame. Sat ye no. Anyum tufui, obe hye, wo be bugi ti se bema.
obi bugi enya grow o bugi saa na o pele ne nine Michael Jackson jamfa no ena se boni mo sasa o tini pele me de ka o de atade papa kura na sasa kan ha mi o atade ne hye ne nye no wasabi je no o pele ne na me se wo mutumi pele a me nkyere wo chiri Joyce Blessing be pele ne nine o be pele nso na atade hye ne nye enye mama no try na about Joyce Blessing di way Christo ni nti I have every right to mention ena ye kenkan ye wo ye nyumtuni nkofo bi hwe no mete yi nkofo bi hwe me eye sa na tie and I pray say she will change soon nti wo ye Christo ni na afi na wo ba don me mfa wo mo anya wo model or role models no because bibia ni wo mo ho kire se wo so obi di wo mo ye wo role model no nkoyi enyenyenyenyenyenyenye nti obi pie no chance so wo kan kora yes because asofofo no wo mo an invite nti se wo ka kire wo asore ma so wo mo dress modesty ne se wo ko frame ntuni no obeba na dress yan wa dress ya ne che wo pese wo kire wo asore ma ne sei ne se wo kura wo yenyimu wo ye sofo wo yenyimu nti ka se de wo kire asore ma ne se de wo mo dress no wo invite nyum tuni a see through say Signing to Nini bow puppet and him with the decent dress. Decent, appropriate. Inkutu be sintidia. But look at what we are doing now. We normalize everything. Omuba almost see a butchery. Aha crown muyu omu kese. Aha, muyu omu kese. One ne kasa, Christo mfrimuma. Ne kasa nina yuwiase. But at the moment of a microphone, beto nyumagu up our sono, a Christo din obo. But in the secret place, in the behavior, be and Christo. Sanity. And will be a bonnet brassa di open. But see, be jai. Near sumo radi hum in the cremoa. Uncle Yamiko be who mobona could be shy. So what you say? Uncle be shy pa. Can you see a number yet, dear Brumusio? Near the default of fortune. Follow me, boy, and yet the num. Dear why you what the can't turn my yato. Bet my bay, and yatit tim with fear. One no baby foul sister queer so do yan here. Can a mammy in some begunity? Quabet is you. Mumma be a monomassano tia to a woman soon in Gina sa. More dressing being coy, mamma cocan was a was a mammy a bay for. And into penasem. Mumma be a problem among once and when you say. More dressing what check in the banner. Said you what it tenor. No show dressing, no who be out the door. So they want in the banner, or so when you good homemaker. Emma never know. Into a banu chinning kunu, nay and ya. So what you say? Because in your son on the papa tonight, everyone the banner. You move be yes, no, and me a tear drum woman soon, a movie be far by a honey free. A honey free. Must see where you be. O kasaboko chese wo bedon mimi kunu ye bone a mase ne srema no onyaka anoto agyan ma me gyan because the way maame no e de na no ene me be kasa no he maame ne kasa wie pe mi kunu wo pa wo ye bone ko si popo e wo se me de cha no because ne maame nyaka anoto a gyan ni nyina ma me the way maame ne be si akasa no na me kra makoma to me okay me obana me ye bibia enya ko ni me hota nan kampese wa pa me chaw o de me ye de nan kampese wa kase jai ma me pa chaw so what you say nkan koyi so sa na ye kono obia ye de ope mami bia nani da ho anani afi no na no to me meti won ma tete me ba e wo fie actually na se di si dress into oba sintibia na wakọ abonten na wakọ for oba the number na we half naked ewurade yesu nka mbobom nsama mo me se kamo de me be kan sefo de mo fro mo bayifo kamo de me be kan ho kamo be call me se me ye bayifo kamo be call me se me ye bayifo because come in tiase me mama umfa u kantam fit e me se misi kapa o no sade yakon nti nipa ni bebre
dress ye no ultimate kitchen ama ne maame a kire no cross di si no aduane okonya adaje wo he me be ma besia ba ne kire me se de me papa ne etire ni mi o brade o ye soja training pa utumi wo chance mu de ba na me papa de ne sasa fam se buo kitikiti kan nsa no a awa bi hye na ha wo de chewa sumu a wo bo se ne nsa no bia ho wo be chewa sumu ma wo bu jambales na wasa sori ababak saneti on ne chim se di si no aduane ye topon panimu agina wanimu a ekon obefa so ne nakasa ho ba ne nchen na bebi a wo gina no wo nyina yi a omfana no nka ode nani ne kasa kire wo behu na nani ne nko an kura no ho ne fifi wa ka hu se wo trouble because nani na ode be hwe wo no enani ho ne papa nya ho mo te ho no na ni nika ni miniskirt no asan kan na ya tofo na ode abetena wo monim enti wo obi be de di ho dance ama ne ba be ware wo. Who's going to do that? Why? And I be do ho dance ama ne ba ware wo. Baby a wo ye adwuma membe wo ho nyina fa no esitire. Baby a wo ye adwuma emma wo ho nyina wo no mu nyina da esitire. Nti wan ne kodi ho dance ya sa wo ye ni papa nti ye ware wo ye yi. Why? And ye didn't say na mpo. And na ye maame no bi so wo mu suban nti emma mema ni bi kura ntumi ma me ware ye. Maame bi wo ho no ma waso ni dua. Woni abrantie anko betumi awo no na echimpana. Nti bema ne tie kire no wo hwe maame ne bra wo bo a. Wo se gay kan pen. Nso me kokko ware no a maame no wanhwe ya. Kania kaba wanhwe ya bo France oni osose. Na bia no wo bese ne maame. Nti ye mu bebre ye maame no ne ye papa no bibi heavy bi nti no. Esi ya wade kwan ho kwan. Yentumi nya. And into other four. See a see a beson Christo. Near per heaven a qua. Bonnie si quino. And none of my boss will be a throne. Oh, Ephesians chapter 5, verse 3 hon. See Bonnie si quine, it trasem. And no being a mebo boss watcher or see a jamamo. If indeed, any bread ye. And you can see a booby, oh, you say at an effort. My church Edwamamono makeke bi atro efindie makeke bi atro enibre makeke bi atro se di sitie. We have to be very careful. Ni hwe ya na muntu ene ye niam bi ayeye na dache ankoya sudi amaye obi beka se mame no to a meme nyi dwamanfo se Yesu Kristo se pra na obepra di nyina edwamamfo meme to me mo adwaman da obi adi me ho da se boyfriend kra me ni bi ba wonta de hyem kire se obe prawa ko kan dwamamofo ho obi no wadadada ebi no ye no awo so what you say nti de bia me bompam se rade me da wase dwamamofo te se me a waje me se me yusu dwamamofo te se me a waje me a eno nkyere se me koda ho mo bi ne me da yo me dressing ne kyere se me dwamamofo abra na me ti wiase eno nti me ma me se rade me se rade me da wase ano to dwamamofo te se me a me so waje me because me dressing mankofu bi bo adwaman sese kura mi sofu bi hwi ho sofu bi ne me bo adwaman mi Facebook se mo be hwe se dia no to na mi yi mi hu nkyese gina mi ntigyan mi nti se dogo bi no abe because na mi yekosia mankwa Kristo so until say onyame de ne sakam. So what you say elinti mi wa hanoma me a good example to be able to talk to you because baby a wo no e ho na me wo nti se yekasa obi mechiri mu a I will be the first person to be able to talk to you. No me to me yin asrani abasa e de akero. Obi a won hye wi ni cocaine da no. Yin no as a therapist won ko tu obi o hye wi ni cocaine fo. Sa wo ba na yi wi ni cocaine fo gu baby. Ni esi ko fro obi am na me tu omofo a nipa kro no wa wo mu pen no wagyan. Nti wonim sinto ne fie ewum ene di timi ye wo. Nti wo ba na wo ba be kasa kire wa easy. Nti mo be hwa most of evangelists omo ye drugs anum apem maye niema no omo kwa se prisons no omo nama baby a yesi bia we no omo ye monato for rapers no ne de na call just to teach them because why you be pain and when who nim dear to talk to you. So what you say and unti yenye careful na yensuma radi
na Onyankopon yes wo your do but when ni ne mransam no so obetwe de wakoto ejatade na ennum danim akaka krebi na Yesu Kristo pie na nimonyam ene nti obi bia mfa ahopopo ayam hyehye esuro enye ne nkwagye ho adwuma efiri sabride ko ye ni kurete woda yemre na aka ne esua nti se wo mpena ene ni nyai wo hyenta de fie sesa ni nyina kohye no kokoshe no matade ehemi na me sha ededa me kotodwe mitimi de nante se de me pe but at the moment I'm back Christo mu no se me ntumi fa tade we nante just me de skirt ya hyase ebi na da no me de skirt no ko hyase a me hu na se na skirt ni transparent se me ntumi fa tade we nante biem I just me de skirt hyase but first no eda me nankokom kura me de benante so what you say eda me sire mu kura me de benante enti yenye careful na ye papa na mesra mo sese mumu bebre mu behavior nti ye muye empenimfo no ye ni dia sa why because most mumu bi as to below to the stand say nkola na humodaja so nti mumu ye enti ye sra mo ye pa mo cho ye dom utimi refie bi mu na oba besie frɛ ni kunu miwura esoro miwura fom ojeje papa iso enso be kokuhia papa no ni obaba wa no hotel no ko hye akola bobonse se ni utititi papa ifa omutimi titi papa fo ya me binum kura su ni sio nso obafia omfa na yire nya boge na ode na yeso an so what you say nti nkola ni hia yesa o ye message omfa ho until case o ye hwan so what you say nso nya dobi na odo papa no ni bibi no pedi kwa ebi ko kuchinchini ko fa yade abeye papa no na watumi abefia sa de abeye ne misses enkoye eninti mesre ekye ni yesi free ye ho Christopher no because obia so ko asore everybody is a Christian sana mo kan no obia so ko asore but ye should behavior ene niam bia e woni pa na epie no a empie Christianity enye Christo netim enye Kristo netim nka sabre na nka Kristofo aboa ye ho na nka yakwa abonten akoyi wo mo ho ndia ba but still aye da so ye Kristo no mu adwuma because still a wo mo so mu ye Kristofo no ye nyanwi peye nti sister dressing oh me say kian me ke ababa obi wo mbe hyase de aye kaba wo de for when you to for mo o mbe hyase aye ne kaba yitwa bisia no ma ne aye ne lights omo de sana omo de aba omo chi omo de sana o de aba ne sirem ni nyina ne se ni kunu ese wanyi no ho a obekwa kofa youngest nti na meka cho se ese mema ebo ne do so na unyame se ikru so what you say because Jesus anywhere bema na wo ho nti bema mema wo power nti Onyankopon gredi mema bone na ode ase ikru bone bebrebe ekoso nyina most of them ne fare by free mema bi root eneba eno be hia maame pani na de waye no ho wo beti wo se nkola na giye kunu no so enti mesrem ye papa no moma yenye careful na Yesu Kristo obabiem enche kura mama maye brenya kwa ema na kiye yesoba yemu bebre ye di Kristo som ne bewura ware nim but ye mema ne bebre sinkete se omo pese omo di omo ma ne ye showcase omo yire no ye showcase nti atade afese kura no wo ko ware no na won hye no se mo pese wo hye ka hu se eye wo wade mpa ene o display wa bonten no ene chese nya nko na ne da ene nti ene so de bad luck ebe abusuam ene nti na wotare na wa wo kyekyera na asane because at the moment a mema bebrebe ene oba beda no obeda ne bad luck nti be ma ye niema enkoso enti niema wo ya wo pisika wo bobra na still ano wo twentwe gina na kyerɛ sɛ wo ma wo yire de na dagya na mabonten ene obia ne da bie nti e de bad luck brew nti woda wo kata na nia na obi de na beda nti wo san benwa na de bad luck ebre no eno ni bebrebe yo eno nti mesraw si yesum Kristo
yensom na enye fe na Yesu ba wa mayamo anya sa yemu bebre yebeye adwuma yehunu yebeye adwuma yehunu mesra wa mepawcho boa wo yere no ntumi nsom Kristo oba bi pese wo som nyame pa na ko pa ne ho achi ba ni kunu behavior nti wontumi papa no so ne yefie ni ti nti wontumi e man bi kra e preach Christ but omu kunu no munti e keke bi no mo hye mesra mo mema mo yenye careful e ma ahobrasio e na Jesus de mai nkakra ahobrasio e be yi wo so nkwa so de panecho mi wura ne de mesra wa e ne de mesra wa ka ne me koya o shirt ne de afo ai e ne de mi wura ka ne me koya maka bi pen di na me ka tro no o do we de ne de ka ne me koya ke be kama pa o tumi ka se yo e ne ko me ba aso so nyame na mame o tumi ka se yo ko e ne me ba why me ba ndi wo ba asare no obeba ne ato nyuma yo asore so was so do 15 minutes before say church in be shasi or no obey first person obey late or no some will be the first person will be running out from the church odi na de odi ko kire obi so what you say nti mesre mama yenso so ye humu bible so oba unim se bia una obeje okunu nko okunu unim se bia una obeje oyire nko wo a wo ho odin no so other one nimu ni yenso so ye mu ni entumi nyina na Yesu Kristo oba biem adano ebeye hu obi obeka akire no enya ahogono ma no obi a trumpet ne sound no wantuma nkobi no edano eye hu edano beye hu eye kusuku ku bre o enya anigye bre edano owie bedru sum osrane bedane moja edano sabofo no yi onyankopon ma no edum kugina baabi fako ne kan de boyefo a ebeye hu amani padasani eni nti se wo bibia die wo odiboye ni wiase die wo na ye odiboye ni because wono die ni da so ni ho ma ne biem wo die eni da so ho ma enne ya na wo sa wo ye die osoma wo na djuma pa wo ho achi na Yesu Kristo obehu mobo na wa hye wani monyam onyame hira menko ba bia o ye bebo nyum ai onyame hira sa wo fa Yesu Kristo se wura edo wa je nkwa enne me kamfo Jesus ama me kamfu Yesu Kristo ama onu nkuto na wo pefa no so wo se dodo a wogi wo ni dindi ye no wo ma wo ntumi se wo meyi onyankopon ma sa wo gi Yesu Kristo di na wo ma wo nsa so na wo gi di se wono na yesuma no e ma ne ba asasi so ebe wudi ne krato ho ma ye e ma ne moja ebe gi ye nkwa wo gi ni di na wo pam ka obema utumi a wo so de beba be onyankopon ba na wo so wo pie na nyim onyama wotumi akobi nti wo mfa Yesu Kristo enne me kamfo na ma sa wo Yesu Kristo mu na wa hye ase so enne me pagya obi because nipa kra wo nam ho na wo hye ase a wo sore obi ni wa hye ase aka na hye ase mu wo hye ase asore me na ho na wa nhwe ya na tekuleta bia betwa fa wo so na wa peche mesrawa ti wa hye ase a sore pa sore na yenkoya nim onyame onhyira mo